نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Mga kakasih hatiranan, Alhamdulillah yang ngisap kita yung kahilan waktu din pakarajaan na to ini. Ati kulong ta, biya di na kita ini, iwin na kita sin Ramadan, biya pila adlaw rakuman ini, ang ini biya mga wanong tabis-tabis taon ta, mga ring adlaw ini pakonsume to rakuman. Insyaallah ta'ala, murah-murahan in ya amut na to amin ni karir kato sin tuwag na to Rabbul Alamin. So abiyan, di na magpalugay, yung nakato in Guru Mulia, Guru Kalasahan, amin tagsuko sin waktu ini, di na magpalugay, itukbal ko in Guru Bayrun Narugaying dengan Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman, wal yatafaddal syaratuhu maskurat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasih sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hatiranan. Yari na isab miabutin waktu sin kita niyo kawyaksahan lauman sin Ramadan. Aming programa taniyo pagtakaran sin pagbuka.
Amahapon ini hiatud na mo na isab mau ning ganap pangadjian. Amin masih kita niyo pangadjian. Kawaun taniyo ring akalam sinallahu subhanahu wa ta'ala. Iban daing hadis sinjunjungan taniyo alaihi salatu wassalam. Mga kakasin sinallahu ta'ala in ayat pangadjian na to. Hiatud na mo maun pahadarat sing kamo. Ayat suratu Ali Imran. Ayat kawaluan tagtu pa ayat kawaluan taglima. Di ayat ini yanughara sinallahu subhanahu wa ta'ala hajaman na kauna kanabihan na kauna iwan aula na tuod yanughara sinallahu subhanahu wa ta'ala ummat tinapusan amuna in ummat sinjunjungan alaihi salatu wassalam. Uno yan mga anak po, kakuyaran dunya, iwan kakuyaran adlaw akhirat. Karawa, bukun kakuyaran hantara sintao iwan tao, sabab magkabaluba, in parsugpatan kakuyaran antara sintao iwan tao apabila wala doon in parsugpatan kakuyaran antara sinipon iwan sin tagipon. Mga anak po hatiranan ang kabulan piyakuyag kita niyo sinallahu ta'ala magsama-sama. Usog ibang babae, maasiban bata, nagpupua sa iban wala. Halawm ko iban kuyag sila, antara nila iban sin mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Pinian sin Allah subhanahu wa ta'ala in ummat na kauna karayawan. Demikian aula-aula na pinian kita niyo. In Allah subhanahu wa ta'ala in ummat hinapusan nakabidda. In dayaw in pini kato taniyo in Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa babiyad to mga anak po. Dahil hukan taniyo in pabayta sin Allah ta'ala. Ayat niya, amin nasabutan niyo ayat suratu Ali Imran. Apa ghaira dinillahi yabghun. Pinian na sinallahu ta'ala in ummat na kauna, pag-aramahan nila. Damikyan in ummat ini, pinian na. Di na sila manjari, magpi sin kabayaan nila. Perahan na sila nabi, perahan na sila rasul, magbaita sin pini kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, pag-aramahan nila, pag-ibadatan nila, pag-tagipunan nila, iwan pag-amalan nila, sin sa barang aamalan, sin atay, sin dila, iwan sin pito ang gauta. Apa ghaira dinillahi yabghun. Palman sinallahu ta'ala. Pagkakamu yapian na. Kintuhan niyo. Pirahan na kamu nagbaita kaniyo. Sinaon na napi kaniyo. Di naman jari pidahan. Di na kamu manjari mag-request pindahan. Pakabayaan niyo.
mag-isun na manusia katiling kalsin dunya ini, mag-request sila, atawa di na sila mag-request sumagawa, himinang nasadya sila sing kabayaan nila, di na taymaun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab siya magbabaya-baya, tingkatan pakaradyaan sin piyapanjari niya, aula-aula na in manusia. Walahu aslama man fis samawati wal ard. Ingkatan piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, nagmalilla sila patuhan. Yung sud nila, yung pagpapanjari kanila, panagpapanjari kanila. Na mangingkatan piyapanjari. Yugso nila, iagso nila, pakabayaan sintuhan, amin nagpapanjari kanila. Biyadin na yung kita niyo. Biyadin na yung manusia, sin sila impuntukan, sin sila piyagpapanjarihan sin Allah Ta'ala, sin langit iwan sin lupa, iwan sin halawman niya, iwan sin katan binis babarapay ni kanila, sakali sila hindi mabaya. Mga anak po, kakitaan taniw bulan Ramadan ini, indagbus sin baya iwan kuyag, iwan pagmalilla si manusia, hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siyandalan nila in hapdi, siyandalan nila in uhaw, siyandalan nila in pag-atud pamangi, siyandalan nila in pagdungog pamangi, siyandalan nila in katan pasandalan sin Allah ta'ala. Hawakto piyagtukunan hantara sinipon iwan tagipon janji hantara sin sita. Mga anak po, magkarunahan kita niyo pamaugbog ko giban kuyag biya sin pamaugbog taniyo bulan Ramadan. Magkarunahan kita niyo magtaayon biya sin pagtaayon taniyo pagibadat ha bulan Ramadan. Maita nagmanja in syaitan. Maita nakakita in syaitan, way na pagtibuok, way na paghambuok. Siya kuyag kita niyo sin Allah Ta'ala, di siya papaglaku-lakuhon pag-abot simbulan Ramadan. Tiyambul inapinal ka jahannam. Pag-abot simbulan Ramadan, kaya kang iwan giyakutan, hiblis, iwan sin sabarang, sin syaitan, iwan niya. Makainu-inu o magpangasu. May bahalaw nen ako inibiyak way ruunda. Wala mo iagading kabayaan sin Tuhan. Wala mo iagading karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala bulan sin Ramadan. Mga anak po, amin na kauna rin kato tanyo nagibadat. Unong bulan pa ang parumatungin Ramadan, nangangayo-ngayo na sila suhud. Unong ngayo nila suhud yan, bangman sila makaabot magibadat habulan Ramadan. Kakuyaran sin Allah Ta'ala yung katan bulan, kakuyaran sin Allah Ta'ala yung katan amal, lipatun sin Allah Ta'ala yung katan amal, sa ulong sin Allah Ta'ala, amin aun malamma. Amin aun malamma yung pag-ibadat niya. Aun malamma yung pag-iman niya. Aun malamma in pasugpatan sin atay niya. Iwan sin dila niya. Iwan sin pito ang gautabaran niya tudyo patuhan. Harugayng bulan, yanug haraan sila ha bulan Ramadan. Lipat manglipat in ibadat doon salta piyangayo na sintuhan. Live na siya, hantara niya, iwan sinipon niya. Makakuyag mga anak po, unong bulan pa,
ang parumatong bulan Ramadan, mga sila nakaw na rin kato taniyo, kulang pa yung pagkaon nila, kulang pa yung pag-inom nila, kulang pa yung badyo nila, kulang pa yung sasakatan nila, sa impya ngayo nila suhod, bang man sila makaabot, magtag-ipon habulan Ramadan. Alhamdulillah, wa syukrulillah, nakaabot inumatin. Nakaabot nag-ibadat habulan Ramadan. Kagawa, yung pangaso, yung pag-ibadat nila yan. Daiban ko yan. Bangko giman ko yan. Yung pag-ibadat nila habulan Ramadan, into nag-aarad. Papasun na sinallahu ta'ala indusan niya. Bang niya iyamalan kug iwan kuyag. Bukon hukaw, bukon astol, bukon pangligap-ligap. Uno yan tuan. Siyu-siyuin nakapuasa. Iagad na yung kabayaan sintuhan. Inda uton niya tutong basang sintuhan. Bukon india ut niya kulalan sintao. Tutong basang sintao. Sasabutan sintao. Upira lahu matakaddama min janbi. Yan po na sintuhan indusan niya. Alhamdulillah, hindi mo awang man sila makaabot. Yadto na. Ini karuan. Man kama Ramadan. Yusin makatunay. Makatindog sin sambahayang. Sambahayang pardo. Sindum iwan sinadlaw. Iwan sin sunnat tarawi. Sunnat. Amin sambahayang tarawi sunnat yan. Bang niya. Siyang bahayang. Hakawayaan sinallahu ta'ala. Way siya nagsusumlot. Way siya nag-aastol. Way siya nag-auha. Naguhukaw, sabab makakuyagyaon, hikaampun sindusan niya wang siya miyagad nagtarawi. Ugupira lahu matakaddama min janbi. Ampunun sin Allahu Ta'ala. Indusan niya hapag tarawi niya sadya. Ingkuyag mga anak ako. Dahil nga sabab yan, unong bulan pa sila, nangangayo na bang man sila makaabot. In kita niyo, wala na kita niyo nangayo, nakaabot na kita niyo, alhamdulillah. Ini kato. Kaya ngayo nila, bang man sila makaabot. Man kama laylatal qadr, imanan wahtisaba, hisyu-syu. Nag-ibadat siya sindum sin laylatul qadar. Sambahayang pardo, sambahayang sunnat, sambahayang tarawih, sambahayang tahajjud, uno-uno na yung ibadat na doon, uno-uno na yung amal na doon, iamalan niya, pahala sinang karum. Labi na yung sinhang ibubulan. Makakuyag mga anak po, ingkiyaganda amuray mga sila, aon palsugpatan sin atay tudyo patuhan. Aon palsugpatan sin kabtangan tudyo patuhan. Aon palsugpatan sin pito anggaw tabaran. Pamahasut si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan mga anak po. Bihaon pilay rom na kuman. Bangin pangayo nila sinwala parimaratong unong bulan. Mapuas na dito, nangayo na isab sila. Kapag simbulan Ramadan, aon na isab piya ngayo nila. Nangayo sila simpagdatong, nangayo sila sindimatong na, nangangayo na sila sinmig na. Najaring, unim piya ngayo nila sibig na. Impya ngayon nila si Mig na hikaisa. Nakahuna-huna sila. Bang makajari. Tadi na makajari. Ubus na biyata sin Allah Ta'ala. Sa angan-angan nila to. Angan-angan pamarayaw. Aon da karayawan. Bang laong na bulan.
Atan, biya na sindayaw sin bulan Ramadan. Kato'y kuno mga tuan. May ta, inambuk karayawan mo. Inambuk karayawan mo sunnat. Sunnating nga sininang. Gandahan tung basan sin Allah Ta'ala pahala fardo. Kakuyag sayan. Kaya nga sabab yan, nagpupuasa katiling kal sin dunya ini. Bangkal da sin Tuhan, way na astol nila, way na pagdukal nila, way na pagigil nila. Kugiwan ko yan. Antara sinipon iwan tag-ipon, in kugiwan ko yan. Antara sinipon iwan tag-ipon, maglasa in manusia magkahili. Yato mga anak po. Sikarwa pangayo nila sinmig na in bulan Ramadan. Bang mayan. In ibadat nila ha bulan Ramadan. Makaabot in sin Ramadan susun. Maita. Sabda sinjunjungan alaihi salatu wassalam. As-salawatul khams kafaratun lima bainahuma. Wal jum'atu ilal jum'ah kafaratun lima bainahuma. Ramadanu ila Ramadan kafaratun ma bainahuma. Ija ijtunibatil kabair. Sabda sinjunjungan alaihi salatu wassalam. In ibadat mo, adlaw-adlaw, kitaban mawkuta, wala kaw na absin, hawak tu piyagtugunan ibang sintuhan. In tiap-tiap sambahayang yan, in hautan niya yan, way narusan mo, nakiparat na indusan mo. Tanyo mga anak po. Sambahayang mo, pardo, at tiap-tiap utan niya yaon, pahamuk pardo, way narusan mo. Maita, sabab sin nasa bumo in waktu pagtuhunhan, tara sin ipon iwan tagipon. Misanin pagtuhun sin tao, iwan sin tao, iwan sin nakura niya, iwan sin bus niya. Advance pamartuin kaiwanan, pakitalaw na rin kabutangan absin, pakitari kabutangan INC. Mga bariman. Amo hindi mabaya, maligad, iwan di mabaya kaligaran sin mangi. Mahal ka kanilay waktu, mag-alop in ipon, iwan tag-ipon. Way halga kanila sin waktu mag-alop in tao iwan tao. Maita, di da makarihil karayawan in tao pa tao. Bangaon na karihil karayawan, ang paway na kaniya, sukaton niya na. Naong niya na. Nakaw na pagdilan, takaw bihaon, way nakako, ikaw sabi mang dihil. Pag sukaton sin tao. Dahil nga sabab yan, in tao, mataod rijiki barhajat da. Intao tiyo rijiki barhajat da. Sa kawa, bang iagad nila yung kabayaan sin Allah Ta'ala, makapangdihil mataod, makapangdihil da in tiyo biya na sin na ibadat tanyo habulan Ramadan ini, nakapangdihilin dayahan, nakapangdihilin nakura, nakapangdihilin miskin, nakapangdihilin wahi, sabab aun na kaniya, alhamdulillah. Taniyo mga anak po. Na, apabila rihalkaan si Manu sin waktu piyagtukunan nila, iwan sintuhan niya, halgaan niya in waktuhan tara nila iwan sintao. Adapun bang himalga na, naagad niya na in waktuhan tara na iwan sintuhan niya, in bunga, amo na inwaktuhan tara nila magkahin. Mga kakasisin Allah Ta'ala, amo yad in
Biyata sin Nabi hadis. Ikaruha. Al-jum'atu ilal jum'ah. In sambahayang Jumaat, pamuk Jumaat, hangkapito inuutan niya. Ang pamuiyaga din atulan sin Allah Ta'ala, nakiparat na dosa mo, way narusa mo, hautan sin Jumaat, pahambuok Jumaat. Makakuyagsan, mga anak po. In tiap-tiap diyaman, papas na. In tiap-tiap yadlawan, papas na. In tiap-tiap pituhan, papas na. Na in tiap-tiap buyulanan, iwan simta tahunan. Ramadan ila Ramadan, kafaratun lima bainahuma. In pagpuasa mo, iwan sin pagsambahayang mo, iwan sin kaiwanan ibadat mo, halaw man sin Ramadan, hang kabulan bang nadyukong, kauhan tag siyam bang kita imbulan, piyapas na sin Allah Ta'ala indusam. Miyahal di ka na kau sin Allah Ta'ala, dahil nga pinal ka jahannam, way na-record mo ha pinal ka jahannam, way nangan mo ha pinal ka jahannam, in-record mo, ipinda na, dahil hanal ka, harap pasulga. Alhamdulillah. Hinang tiyo-tiyo, mataw din karayawan di sintuhan. Maita, iarad nila in atulan. Iarad nila in sistema. Tiyo dakuman mga anak po, bangsa yarad si mga bangsa muslimin, in atulan kabayaan sintuhan, hakabuhi nila, hakatan pakaradyaan nila, nakananam nakita niyo, sin tiyo, sin temporary karayawan hadunya, sa wala natuman piyakay, na biya na sing kahalan na to ini, mataod sin susa, way sin susa. Sin wala kita, piyapanjari sintuhan papagsusahon, piyapanjari kita niyo, halaw man, rahmatan lil alamin. Magkasilasa. Manjariin tao, hinduan ni manuk-manuk magkasilasa. Sa kalituan, tao na in mga di manuk-manuk sin pagkasilasa. Sabab imaya, wayron magkalumaya sali-sali. Wayron damaya makadhauak. Wayran dauak makadakabog. Wayran na pinamisan in pagtug sing kabog. May tayad to, sabab di sila mideng atulan. Kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kanila. Pag sa kalimano siya, ginisan na tumpukan ni niakaran. Ginisan na kahalanin iakaran. Sin sila in puunan, sin sila in pangindahan, puunan, piyapanjari sin Allah Ta'ala yung katan, hadunya ini, para kanila, ampa sila makapagtag-ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya nga sa babian, mga anak po, kalman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa gayra dinillahi yabun, na uno, pindahan niyo, pini ko kaniyo, nawang niyo pindahon, impini kaniyo, di na kamuyan maigdeng halawom kasusahan, di na kamuyan makaimig halawom pagigilan, di na kamuyan makaig halawom pagtakabulan, di na kamuyan makaig halawom pagmaksiyatan waliyad billah. Nangayo sila unom bulan, away parimatong. Nangayo na isab sila harimatong na. Ini kato nangayo na isab sila pag-iig sin Ramadan. Unim piya ngayo yan, bang mayan mapapas na indusa. Mga anak po, Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda, an Anas ibn Malik radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دفع غضبه دفع الله عنه أجابه ومن حفظ لسانه ستر الله عورته رواه الطبراني. Sabda sinjunjungan alayhi salatu wassalam, hisiw-siw na sadya,
usog na ka, babae na ka, itom na ka, puti na ka, padak na ka, mataas ka. Diugalan siya. Kaya tumtuman na yung pagdugal. Di nga saitan. Wala niya liya usin pagdugal niya siya. Giantian niya sin kuhug iwan kuya. Unin nirihil ka niya sin Allah Ta'ala. Dafa Allahu anhu ajabahu. Dipinan na siya sin Tuhan. Tabangon na siya sin Allah Ta'ala. Dahil nga katan mangi dunya iwan adlaw akhirat. Fahuwa fi dimmatillah. In siya halawang proteksyon sin Allah Ta'ala. Di nakita niyo karausan protekan sin tao. Di na misan karausan protekan sin milikan. Batin tao yaon magpapalihala hamilikan. May tayad to. Aming giukulal sin tao rikato sayanti. Aming giukulal di kato sin tao marayaw addat. Sin insilan sangi addat. In marayaw addat. Amuin miya kada panghindo sing Quran iwan hadis. Tani mga tuan, manda paagadabahu hisiyusin tauyas tulan. Wala niya liao sin pag-astul niya. May ta niya wala liao. Sabab nakatumtum siya in pagdugal. Sanja tahiblis, makuyag hiblis, hipanunog sin iblis. Sunugunin akkal mo, sunugunin atay mo, sunugunin kabuhi mo, sunugunin nyawalihan mo, hari mo ka na naman siunog. Dafa Allahu anhu azabahu. Halihalaon siya sin Allahu Ta'ala. Yan diyadto sin Allahu Ta'ala. Hama nga sila naglano. Hama nga sila nagpalingkat. Hama nga sila bago harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tani mga tuan. Uno pa. Waman hafiza lisanahu. Piwaasahan nin pagdugal. Diantian niya papagkasiwan paglasa. Ini karua. Pialihala niya indila niya. Wala siya nagkabtangan si mangi. Aula-aula indua ini. Wala kialabtik sindila niya. Way siya namuting. Way siya nakapagputing patuhan. Way ramisan siya nakapagputing papagkahiniya. Way ramisan siya nakaputing hasapi niya. Hahayop niya, hamanok niya. Di man jari putinganin hayop. Di man jari akkalanin hayop. Natuarin tao biyaon. Ya akkalanin hayop. Ya akkalanin tao. Piuputinganin hayop. Piuputinganin tao, piuputingan nembaran niya, damit kiyan piuputingan niya in Allah subhanahu wa ta'ala. Hamanga sila nagpupuas sa jakpan. Maita, impito ang gauta baran nila, way nakapin. Iyakat nila yung kabayaan sintuhan. Piyakad to nila, pini sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piyakad to nila, pa kawayaan sintuhan dahil nga sababian siyukat man kanila impu asayan as-sawmuli wa ana adzibihi impu asayan kaku parman sin Allah Ta'ala sin kita niyo nagpuasa may tayad to kita sin Allah Ta'ala hisyureng katutan niyo in good isyuring katutan niyo in bad, isyuring katutan niyo marayaw. Kakal pa Allah Ta'ala bukun marayaw, hipakita hatao, bang bukun na siya marayaw. Kaya nga sabab yan, mga anak ka po, man hafiza lisanahu, hisyusin tao, iyayaran niya, di siya magkabtangan mangi, tudyo patuhan, bida siya magkabtangan mangi, tudyo pabaran niya, papagkahin niya, pahayop niya, pakatanyaon, tatarallahu auratahu. Tabunan sintuhaning kaaywan niya, tabunan sintuhaning kasipukan niya, in Yahudi wan Nasara, kabantukan nila magguwa sing kasipukan. Kabantukan nila mag-isturi sing kaaywan sing kasipukan. In kita niuri, sunog. Bang nagbisara na simpag-igil, bang nagbisara na simpag-limot,
Bang nagbisara na sin pagputing, sunog. Isin nanunog. Iblis. Dahil nga sabab yan. Habulan Ramadan ini, di na siya makahibal, kaya kakang na siya sa aon datuan, sugarul. Papanakaw ni nagpupuasa hapuasa niya. Lususul ajri pi Ramadan. Sugarul karayawan habulan Ramadan. Hisiyon na nakaw yan. Iblis, bukon. Amin tao nagpupuasa. Kaya kaw niya, ing karayawan sin pagpuasa niya. Biya din kagin niya na nakaw sin pahala sin karayawan sin pagpuasa niya. Bil kajib wan namimati wal ghibati wan namima. Hasabab sin pagputing, hasabab sin pagigil, hasabab sin pagdangki, hasabab sin pagtakabur, ako inilaw na inalas, ing kamuyan bukon alas. Kita niyo mga tuan. Lususul adr. Sugarul hakarayawan. In nag-ibadat siya. In nagtakaw sin ibadat niya siya. In nagtakaw sin karayawan niya siya. Harap niya pakain. Hirihil niya kan iblis. Waliyadu billah. Kaya nga sabab yan, mga anak ka po, in mga sila na kauna nag-ibadat din katutan niyo, pagpuasin Ramadan, aw na isab piyangayo nila. Impiyangayo nila, o Tuhan na mo, palamura kami, pakat kalain atay na mo, bang mayan lamud na kami, min Ramadan ila Ramadan, kaparatun lima baynahuma, in Ramadan bihaon, iban sin susungon, bang man dumagpak kami madto, biya da sin Ramadan ining kahalan na mo, pag-abot sin Ramadan yadto. Bang di na, masaukat na sinuntong, masaud sin suratan, hapang jungjung na panambilawangan, nasan ta amunad tinwakto niya, kakuyakan na siya sin Allah Ta'ala, migde nga dunya, iban dumatong palawang simpakulan niya. Yadto mga anak kapo. Dahil nga sabab yan, ang kabtangan kato tanyo si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dihada sini, hikaisa, amalun mardiyun wa mubarakun fi. Ayaw kita niyo migdeng hinang kakuyaran sin Tuhan. Biya sininang taniyo. Biya sin amal taniyo habulan Ramadan. Mardiyun kakuyaran sin Allah Ta'ala. Makuyagin magdaak, makuyagin diaak, makuyagin mangdihil, makuyag da indihilan. Sababin nang dihil, impiyuhong niya karayawan di nga Tuhan, indihilan damikyan. Indiaot niya, impiyuhong niya karayawan, daing daisab, Allahu subhanahu wa ta'ala. Amad to mga nakapo, in number 1, amalun mardiyun wa mubarakun fi. Hinang kakuyakan sin Tuhan, iwan hinang mabarakat. Ima na si mabarakat, hinang matao ding karayawan. Alhamdulillah, kita tanyo masa na to ini, magpabubuka, magdirihil sarak ka, katantan niya biya kakitantan niyo, makug iwan makuyag, inang dihil, damik yan indihilan, walabi ing kuyag, sin nagdaak, amunayin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karua, intisarul ulfa wal mahabba bainal afradi wal usrati wal jamaah. Ikarua, tumaplag im pagbutok pangatayan. Tumaplag im pagkasilasahan tara sinhambuok iban sindua. Antara sin magtiaon. Amataw na masana to ini magtitiaon. Nagaambulda. Liup pa sin atod. In atod sin usog asawan niya ibadat. In atod sin babae hawanan niya ibadat. Bukon na. Nangunguwi dahin usog. Nangunguwi dahin babae. Hari na kaw manguwi. Haway na yung katantan niya to. Sakawa nagbubus ko ting pangatayan mo. Inyad to. Nakalawak siya rin nga kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtumon na to, impanag na ang nagkasilasa, duwa magtiyaon,
amo na inapo taniw Adam, iwan sinapo taniw Hawa. In tumtumon na to pa'y karwa, in pagpuasa ini, pagkasi, iwan paglasa. Bang nagkasi na, in ipon iwan sintag ipon, ugdan na, in pagkasi, sintaw iwan tao. Bang kimugdan na, in pagkasi, sintaw halambay, magtiyaon iwan sinanak niya, umugdan na hakuha. Bang kimugdan na inakuha, kimugdan na in katiluakan. Bang kimugdan na in katiluakan, anug haraan na sila sinallahu ta'ala. Barakat, illawm sing kauman, illawm sing pamayway, in katan, anug hara sinallahu ta'ala. In tapil niya barakat, bang bukun biad to, in anug hara kanila, in tapil kanila, mulka iwan bala, wal iyadu billah. Ini katu, al-falahu wal-fawju fid dunya wal akhirah. Nagparuntungan sila. Iwan, nakakawa sila sa pagtarun jackpot. Nagparuntungan sila. Iwan na salamat sila riha dunya, awla-awla na hadlaw akhirat. Ini kaupat, at ta'alluq. Ta'alluqul qalb billah. Tumadlaw kauhan tagupat kajam, ti mata'alluq. In atay niya patuhan. Pabila ti ma'alluq na atay niya tudyo patuhan, magad na impito ang gauta baran niya. Bang ti ma'alluq na inatay niya pakabayaan sintuhan, nagugto na in taallukan, in palsugpatan sinatay niya, papagmaksiyat, iwan pauno-uno na, hiyaram sinallahu subhanahu wa ta'ala. Lamod yadto ring mga piyangayo, si mga tao, amin mamaid na Ramadan. Utuhan na mo. Pakakkala. Patutunga, in pangatayan na mo. Tumaallok mo kay mo, akabayaan mo. Biya, sin kataallok na mo, nagtag-ipon kay mo, hapanagraan sin Ramadan, sambil pahinapusan sin Ramadan. Ini kalima, yajidu fil hasanat, wa yarfa'ud darajat. Ganap mangganaping karayawan niya, hapanagnaan sin Ramadan, hagitungan sin Ramadan, hainapusan sin Ramadan, pag-ending sin Ramadan, ganap mangganap, nabiyaksa na siya, halawm sin dumiban sin adlaw sin Ramadan, mag-alup inipon iwan tag-ipon, tumauding karayawan, naiging kangian, iwan ang katun, prumuton siya sin Allahu Ta'ala dunya, iwan hadlaw akhirat. Bang imano siya kimuyag, sin promotion sin tao, iwan niya riha dunya, makakuyag, in promotion, hantara, sinipon, iwan tagipon. In sumunod mga tuan, makawatan niyo, an-niyatus salihah. Di niya pindahunin niyat niya paniyat mangi. Di siya maginat magniyat mangi. Di siya magniyat ada. In niyat niya sadya at taat wal ibadah. Di niya pagwaunin niyat niya. Hamaksud kabayaan sintuhan, in kabayaan sintuhan, in niyat niya sadya, halawang pagtaat, iwan halawang pagibadat, way niyat niya makarwa day nidto, patungod pangaddatan. Ini kapitong, yassarallahu alayhi, paluhayon kaniya sintuhan. Atin niya, tabangon siya sinallahu subhanahu wa ta'ala, hakabuhi niya iwan hakamatay niya. Sawab janji sinallahu ta'ala. Biyay ta kato taniyo, iwan biyay ta umat na kauna. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. In kakuyagan, in kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, haipon niya, usog iwan babae, ha bulan Ramadan, iwan bukun bulan Ramadan,
Di sila kahunitan. Maita sila di kahunitan. Aon tatabangan. Maita sila tiyabang. Miyagad sila sinatulan. Amad to mga anak kapo. Tiyabang man sila sinallahu ta'ala. Makuyag sila hamarayaw. Maastol sila hamang. Kakasihan nila yung kabayaan sintuhan. Kaastulan nila in kabayaan nila. Iwan sin pagkahin nila. In sumunod. Ingkatan hinang niya maksiat. Iwan sin haram. Kaya tampanan na. Simpahala sinibadat niya. Aula, pahala simpuasan niya. Sabab, mataud lapal niya patuan halaw man sin Ramadan. La ilaha illallah. Mataud lapal niya patuan halaw man sin Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Mataud intiasbihan niya bulan Ramadan. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wa Allahu Akbar. Imbihad turagbus. Lumayo kaniya imangi. Iban muwa na kaniya in syaitan. Iban ingkatan hinang ni asibi iban dakula. Kakapahala na dahing Allah Ta'ala. Way na pahala dahing tao sababin tao. Di makarihil pahala. Misan biya hanglo. Bang dahing hatao patao. Sa bang dahing hatuhan. Iagad sinang dihil. Iagad sindihilan. Kalaggo-laggo. Karayawan. Hirihil sinallahu subhanahu wa ta'ala kanila. Kaya napusan. Bang nato iagad yung kabayaan sinallahu ta'ala. Al-haya'u mustamid. Ing kasipog nararana to dumadlaw. Yahudi man Nasara, way nakasipog nila patuhan. Way ramisan kasipog nila papagkahin nila. Na bang ini manusia nakapamintang habulan Ramadan ini kaastulan nila na imangi, kapuyakan nila na imarayo. In puunan si mangi, puas sin syaitan. Amo na indeng habang sa Yahudi, iwan bang sa Nasara. Sabab business nila yung mangi. Usahan nila yung magkalingukan. Usahan nila yung pagmaksiyat. Usahan nila yung katan hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ada po nimbar iman, di yad tumanjari. Kaya nga sabab yan, mga anak po, hadis si Karwa, pagpakuyag. Sinjunjungan alayhi salatu wassalam kato taniw. Pag-ibadat habulan Ramadan. Iman, misan bukun habulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna a'jajan nas man ajaja anid du'a. Sabdasin junjungan alayhi salatu wassalam, mataud tao malamma, sinwala na sakit. Mataud tao lisuan, sinwayron hinang. Mataud tao liaul, sinwayron hinang. Uy, namita siya liaul. Liaul nagtuog, liaul naglingkod, liaul nagpikilan. Kain insangi laul, insangi lamma, amo na yung tao, liaul, wala nakapangayo duaa. At doa o ibada. Yung pangayo taniyo duaa, pangayo taniyo suhud, patuhan, lamod din nga pag-ibadat. Tao malamma, tao paisi, tao salam-malamma, sinwala siya na sakit, amo na yung tao malamma, misan mangayo suhud patuhan. Aula na habulan Ramadan ini. Magdihilin Allah subhanahu wa ta'ala.
uno niya rihil, bang man aun tinggilan. Di niya hirihil Hawaii. Sabab aun naririhil ka to, way piyagtunguran. Kagawa, aun siya sadda siya Allah Ta'ala. Tiyo dahinang, hirihil niya sa taon-taon. Na, intao salam malamma. Intao. Paisi, amo na intao, di misan mga suhud patuhan. Simbaran niya, atas mangdaak. Mga anak ka po. Hatauron na to, yung pangayo tanyo suhud patuhan. Pangayon na to, ini karayaw hadunya, iwani karayaw hadlaw akhirat. Biya sin, panghindua asin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na asubo siya, bang umindua sa taud-taud di pagduaan niya, iwan na asuwi mga sahabat niya, haunawa na siya, bang umindua sa taud-taud di panghindua asin nadi, uno yan tuan, Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina azaban nar, adkhilna jannata ma'al abrar, ya ajidu ya ghaffar, ya rabbal alamin. Sakawa, malukay na ako lang na nagduwa, wait, tayma. Panghinduaan na sadya kawin pagtayma din nga Tuhan. Amuyad to mga anak po, na hisiyo-siyo, hindi manghindua sindi aksya sinallahu ta'ala manghindua siya na intao, liyalamahan sinwala na sakit. Ikarua, wa abakhalan nas man bakhila fi salam. Intao kuripot, intao istinlis, amo na intao kuripot di magpanalam. Amin lafal assalamu alaikum. Aun tao, laun niya, aun siya alam ko, wala ako siyang bag, bi ako lang na miyaki. May takaw miyaki, diahan mo siya kung sing karayawan. Diahan mo siya karayawan, sa kalib ko miyaki. Sugay siya mapaki. Diahan siya, wala niya tiyayma, liupas niya, ampay ikaw na tuwanin honorable patuan. Nalaw na ako sumalang magbingkan niya, but ako'y sabi miyaki. Ay ikaw mapaki, ikaw intao honorable, ikaw intao marayaw patuhan mo. Wala kau miyaki, wala kau nauno katantan, sagawa, ikaw in sarayaw-rayaw patuhan mo, ikaw in sarayaw-rayaw, ha, mga malaikat na assign kay mo, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na, mga anak ka po, habulan Ramadan ini, inna ibadat tanyo, dahon tanyo, pabulan Ramadan magbalik, ayaw na to yad tulubuho. Ayaw na to lubuhuning karayawan na hinangyad to. Ramadan ila Ramadan. In Ramadan, bihaon, parabadan, 24, papag-abuton na to yung dayaw. Hisuhod na to yad to pa Allah Ta'ala. Salta ininangon na to, salam. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Di masudin sulga bang di akaruning kabayaan sin Tuhan. Namatawd-taw magihan no. Ay. Sulga sin Tuhan bukod sulga na to. Nangyan ka, to naman dari takatuning kuan niyaon. So apun. Ito handi masua. Siyo-siyoin na ginang si Marayaw, amuyad to. Na, mga anak ka po, di masudin sulga bang sari bukon bar iman. Di day sab siya mahinang bar iman bang sari magkasilasa. Di day sab niya makawain niya tuwang bukon paawno ng pagsalam. Ingkatan niya to sumay makad hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kaya na po siyan, mga anak ka po, nasabot, siyo-siyo in tao, matumtum siya hakabuhi, lawin tumtum niya hakamatay, anog haraan siya sintuhan to karayawan na kabuhi. In tao bihaw, nagtumtum sa jasing kabuhi,
Nagsasad niya ubat marayaw. Ubatan niya yung jasad niya, sa inya walihan niya, way inu-inu niya. Hisiusin tao, napataod niya, yung pagtumtum niya kamatay. Sa babing kabuhi, mataod na matumtum kan niya. Anak niya, apo niya, piyamikitan niya, kampung niya, bagay niya, matumtum na kaniya. Sa yung kamatay, subay, siya magtumtum. Na hisiusin tao matumtum makamatay. Anong haraan siya sintuhan? Tu karayawan. Unin tu karayawan yan, hikaysa. Tajilul aman. Masigla siya. Di siya malitay ng marayaw. Di siya malitay ng marayaw. Amin hinang kabayaan sintuhan. Aula-aula wajib. Di siya mali. Hikarwa. Makuyag siya hapakadalan. Yano gara kanya sintuhan. Kakuyagan niya. Inrijiki yano gara kanya sin Allah Ta'ala. Ini katu. Ayaran niya to dinatay niya. Bang mayan di kalumian. Hasupaya ri mabugto. Impalsugpatan. Hantara sinipon iwan tagipon. Na murah-murahan mga anak po. Miabot na yung wakto. Tubtob na hajarin to, yung pangadyan na to. Uuhon na to, yung atay na to. Uuhon na to, yung pangatayan na to. Uuhon na to, yung kabuhi na to. Bang mayan, madawhat na to. Ing kabayaan sinallahu ta'ala, pag-ibadat na to, bulan Ramadan. Di da magkakunanin tuhan kato karayawan. Kita niyo yung magkakunahan kanya karayawan dunya, iwan karayawan adlaw akhirat. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadad. وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته